lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Napintas, naragsak, ken nabindisyon nga aldaw ti income ikablaaw kada kayo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manen kada kayo ti compilation, dagiti napalpalabas a drama tayo. Ngamsakbay na, kayat kumanpay nga idanon ti naimpuswan a panagyaman ko kada kayo amin, gapu iti kanayon nga ingkay panagdangdangeg ditoy programa tayo. Sapay kuma, tagtultuloy ti ingkay panang suporta, ket di kay tumauma adumngeg kadagiti sumarsarunupay nga upload tayo. Hintay nga rudan denggen dagiti compilation. Ti pakasaritaan nga hintay ikan biyagita ket nagapu kanipagayam tayo a Hazel manipud sudipen Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngailingan na kumalatan itinagan a Hazel. Agnanaed kami ita dito'y sudipen Ilocos Sur. May saak met kadagiti naayat adumdumngeg kadagiti drama nga ingka ipatpatangatang dito'y YouTube. Ket pakaragsakan mi unay gaputa saan laangan nga iti radyo ti pakadenggan mi kadagitoy a programa. Sapay kumata itultuloy ti agaramid pay kadagiti adu a drama. Iti kasta ket adamet dengdenggan mi iti inaldaw-aldaw kabayatan ti income panagtrabaho. Nakapagsurat akmet gaputa kayat nga ibinglay ti nagbalin apadas ko. Ket sapay kumata mapili yumat nga idrama ti pakasaritaan ti biag ko. Adda idi kaayan-ayat ko. Iso ti makuna a first love ko. Iso nalaeng ta nagsakit daytoy ket nasapa nga insublina ti bulod na abiyag. Talo atawan mi met idi anagayan-ayat ken ni Charles. Nakasingsingpet ni Charles. Adda aminan kenkwa na agalad ti maysa a lalaki, abirbirukan ti maysa a babae. Inayat ken inpateg ko ni Charles, iti nalablabes pay ngem panangipateg ko iti bagi. Kasta unay aliday kan sakit tinakam, tinariknak, gapu iti ipupusay na. Ngam iti likudan dagitoy apasamak, adamay sa atao anangan andingay kanyak, iso ni Elmer. Best friend day di Charles. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysan. Gusto ko man tayo panagsang-sangit mo, Hazel. Bye-bye anak ko malang, Elmer. Kaya't ko nga ipapas ti marikrik na. Nagsakit. Aging gayta. Kasladyak pa ilang kabailan nga klunan nga awanan ni Charles. Maawatan ka. Maawatak ti marikrik nam. Amo ka na sakit. Amo ka na sa ti pagdaldalan na mita. Ang pangasim, padi mo kung mabaybayan ti batim. Kan may sa awanan ni Charles. Panawan mo tayo tapno lipatam. Ti kasayatan nga ramita mita. Ag-move on ka. Iti kasta, makarugi ka manan. Kasladyak kabailan na lipatan ti lalaki nga inayayat ko iti kasta unay. Sigamot lang ti marigatan iti kasta nga aramidam, Hazel. Gusto nan, basta kanayon mo kumalaglagipan. Nga daklang dito'y sibay mo.
Kat di kan to pulos panawan. Sigurado ka ka din itinita desisyon ba, anak ka? Wan tatang, mariknak ngay ayatakmat ni Elmer. Madako, sa anak mo ako muntra, iti ayan ayat yuko ni Elmer. Iso na lang, tatingi-tingim kumapayan na yung bagtirik nam. Tatang, Amang ano asila ti malikrik nam ka ni Elmer. Saan ka nga ayat? anya ti kaya Diyosawan, tatang. Hazel, anak ko. Agduma ti asikin ayat. Mabalin ngay bagamita ngay ayatem ni Elmer. Gapaw tamasyan ka ken Juana. Tatang, Saksi ang iti ayan ayat yo iti Daddy Charles. Amok no kasano ti panangipatagyaw iti tunggal maysa. tatang, dua tawanan tinapalabas, manipod na tayo Daddy Charles. Aklunak nga inayat ko dahito iti kastaunay. Ngam na amiris ko. Asakmat laang ti marigatan, no agtultuloy ti kastoy ariknak ken kuana. Sa bagay matkit di kasi tinakon-akon na nakaw. Agduma ti ayat ken asi. Sapay kuma, tawan to ti agbalin na parikot iti nagbertan nyo ken ni Elmer. Panagkunakat awan mat siguro, tatang. Sapay kumagaro na nakaw. Makitak matkit di ti kinasingpet ni Elmer. Natanak nga desisyon. Isaw ang mamati ak na anayas ti agbalin a relasyon niyaw. Ay napasensya kan, Elmer. Naladawak iti oras ang nagtunagan ta. Okay lang, Han. Among mata ka na ayaw na ka nakasagana nga aguray kan ka. Happy anniversary, honey. Ay, wow! May pa-flowers pa si Mayor, ha? Siyempre, mata. Thank you, honey. Happy anniversary to. Nagbiti pa naman nga. Uwan nga rad. Kaslakaan wala tayo di. Ita, 2 taon-tan nga gayan ayat. Wan nga rod. Katagyaman na. Ngamin, ada ka akanayon iti sibay ko, Elmer. Amom, nabayagan na kayat po nga ibagada ito ikan ka. Tian niya. Asi ka lang ti babae, akayat ko ang makadin na. Aging gatong palbihag. Elmer. Will you marry me? Siyempre, Agyaman na kay Sel. Amom, pinaragsak na unay. Aping harod nga diwa kamot lang. Ko, di ka tanag. Okay ak lang nga ni. Luwan niya ragsak na ito eh. Kanuray na masaktanak man. Adayo anapat patiglat ti panagayat ko kan ka. No kasta, engaged kayon ka ni Elmer, friend? One friend. Ay na, maragsakan ak unay para ken ka, friend. Kablaawan kayo ka ni Elmer. Kamaudyanan na, agkalaysa kayo matlaangan iti mabiit. Agyaman na, friend. Ammom, friend, uray kas dyan tinapasamak kada kayo iti Daddy Charles. Makunak ang nagasat kalata iti love life mo. Ha? Pagkunamot, friend. Ngamin, nakasarak ka itikas ka ni Elmer. Ha? Pudno anapukawan ka. Ngam panagkunak kasla subsobra pa iti naisukat. Wino dimtangkin ka. Ang talaga ka di anamin pinsanan analipatam Daddy Charles? Anya ka ka di, friend. Wan ko naklangarodan. Ni Elmer itantay ayata. Isu ti amin ko. Isu ti biyak ko. Sigurado ka, friend? Ha?
Awan matkit different. Basta naragsakak para ken ka. Kat sapay ko ma, taag tultulo yan, tinasaya at alinlangan nyo ka ni Elmer. Kan sapay ko ma, tapod no analipata mo day di Charles friend. Hindi ka nga din nagsangsangit, honey. Jacket, makita ka kasta. Diyak ka ba ilan na mapukaw ka, Charles? Lawanak tuman iti sibay mo. Amok magnanayam nata. Tikadak kita puson. Saan ka di? Hazel, honey. Charles. Ayatan ka. Unay. Hazel, Charles! Charles! Saan din ang panawan? Charles! Hazel, agreeing ka. Apay, anya ka dito mapaspasama ka na. Elmer, pasensya ka na. Nagtagtagay na bakla. Hindi ka di man ang Charles. Ato'y tidahan. Uminom ka. Tatlong abang aran tirik nama. Ang yaman na, Elmer. Ala, ituloy mo ti maturog. Itikas ta, makainan na ka. Amangan mong banlog mula dahi ta. Agawid akmutan. Umayak tumanan inton bigat. Payakas lagsa sa dutmat nil marapi manaw idirabi. Anak ko, nagapa kayo? Ay, saan matatang? Ay, naglaw ko nga may nakasla sa bali ti Jarna. Kasla na unag ti pampanunutan na. Tatang. Apayayin anak ko. Anya nga tati kaya't asawan ti kanayon apanagparit nga ni Charles kadag iti tagtagainak ko. No kasta natagtagay na mo manan ni Charles. Wan tatang. Nalabit nga iso ti kanayon apang panunutan ni Elmer, tatang. Apektado nga min unay no may papankin ni Charles ti saritaan. No may papanit ti dayta. Saan ko man ngagpapiktaw? Apay pagimunan na pailang ay ati tao nga awanan dito'y lubaw. Tatang. Para kanyak, awan ti kay papanan da kita tagtagainap. Bunga la siguro tinalabas sa panagpampanunot mo dayta anak ko. Ang mga nukurang kala iti inana. Di mo nga minlabsan nagpanunot unay. Diyak manang mo, tatang. Kasla mariribo ka na unay. Awan ti rumba nga pakariribo kam kada kita tagtagayin na mawanakaw. Awanan ni Charles dito yabiyag. May relax mo kit dito panunod mo. Tanay, umadanin ti panagkalay sayo ka ni Elmer. Ay, ayatan na kadimot lang. Hazel? Siyempre, matang. Apaya sakti pinilim. Ngamin, nakita kan kadag iti birbiro kak iti may sa lalaki. Inayat na ka di. Tapno lang malipatan ni Charles. Elmer, among matdag iti naglabasak. Saan ka di? Siya tagsalsalodsod sana ya. Sungbatan pa iti salsalodsodak. Elmer. Ay ayatan pa ila ka di ni Charles. Anya ka di, Elmer. Apay kas tamat din dagiti bagpagam. Ay ayatam ka di pa ila ni Charles. Saanan? Nabayag kun alinipat ni Charles. Sigurado ka ka di ni tirik ng kanyak. Talaga ka di nga ayatan na kon? Wan, ay ayatan ka. Ngamin, sikat ti amin ko. Sikat ti biyag ko. Ay ayatan ka. Ngamin, sikat ti nang bukol manin iti kinatao. Kalpasan dagiti liday ang naglabasak.
ay ayatan ka. Ngamin, di nagpulos pinanawan. Kanayon ti kaadam iti sibay ko. No bilang agsublipay ni Charles. Asin na ti William. Isuwan no siya. Elmer, amo matasanan ang mapasamak dayta. Saan ka di? Sungbatam ti saludsod ko. Asin na ti William. Isuwan no siya. Anya ka di, Elmer. Aping aramidam ti kastilan niya. Basta sungbatam ti saludsod ko. Iso, wan, ni Charles ti Piliat. Dayta ka di ti kayat mo ang mga gana. Ni Charles ti Piliat, nawatam. Asino ak ngarod kan ka. Anya ka di, Elmer. Kanayon mo kumalaglat ipan nga dakla dito eh. Adakla ang amangay ayat kan ka. Ket jakto pulos mauma amang iparik na itidayta. Asi ka lang ti babae ngay ayatek. Uray sana siyak ti pinilim. Ay na, Elmer Barok. Gusto ko man dayta apan agin ilong mo. Manon nga aldawa kasta ka. Bebenta ko man na. Kahit kung ipapas ti sakit. Marikrik na. Sakti ka na nga daitis, ibay na. Sakti ka na yun na mga nandingay kan ko na. Sakti agdama kayan na yat na. Kanagkalay sa kami iti mabit. Ang mabay. Abay adoy joy pala. Charles ti pinili na. Abay. Elmer, anak ko. Nagsakit. Nagsakit. Ti parungong ko. Kasla madudog ti puso kiti sakit na. Abay asak pa'y. Abay nanak. Ay, husto na nako. Kasta una yun na barita ko. Agdal na ka kuma. Di ka aglaaw-laaw. Kababain ka dagiti ka aruba. Awan di biyang da. Ngamin, di damo di. Marikrik na. Di damo. No kasanok kasakit. Di mapaspasara kita. Gapulang iti maysa na tayo. Wala na. Karibal ko di maysa. Tawa na bayagan na di maga. Elmer. Abay nga isupay lahat pinili na. Katadak mo lang dito. Abay nga Ay, diya ka muna niya ti parikot yung kinihis anak ko. Ngamnoan niya man dayta. Panagkunakat na sa isaya at no pagsaritaan niyo anay ba? Saan asolusyon ti panaginom iti parikot yung anak ko? Anak ko, saan arumbang apagimunam ti tao anatayan? Sikat yagda dito'y. Da kayo ti kanayon nga agkuyog kinihisa. Isu asika nga rutay ayatan na. Saan? Panakiputas na lang. Ay na anak ko, saan ko maatila pang panunutam? Tinasayat nga aramidam ita. Kat kasaritam tinobyam. Agsarita kayo itinalapat. No kasta friend, talungal dawon nga awan-awag kan text na Elmer ken ka? One friend. Kan saan matan anap na pan ijabalay. Nalabit nga agpalpalam may islang da jay friend. Di ka kadiuna agdanag. Amok nga awagan na kan tumatlaang. Nasaktak unay tirik na ni friend. Ay, si kan tumat nga min. No apay mat ani Charles ti pinilim, idi pinagpili na ka. Natural ang masaktan mo't jay tao. Diyak amo, friend. Diyak amo talaga. Mariribukan ako na Ay, diyak man amukin ka, friend. Pinilim kit din ti tao nga awanan. Insukat mo iti tao anangan andingay kan nangay ayatken ka iti kastaunay. No amum la kumano kasanumat kasakit kanyak dagito ang mapaspasamak, ani.
no amom na ko. Ay, Nagsakit. Diya ko namunon niya ti Aramida. Maasya na kunay kin Elmer. Ang kasano ang malipatak ni Charles. Oray ni Elmer ti aday ti sibay ko. Ni Charles latamot ti linaon ti puso. Anya ti rumbang nga Aramida. Charles, at tuyak iti sangwanan ti tanong mo. Agpagpakaasya. Asapay kumatay itad mo tinananay away-awayan. Di da kami kumanriribukan pa kini Elmer. Ang moment no kasano ti panangipatan ko itikan ka. Ang pangasim na panubusan na kuman nga agayat iti sa bali. Manipod kita. Itanam kon kan lipat ni ayan-ayan o binukal na. Itikas na ang makarugi ang matan. Ang talinadlangan kinilagip dagiti napasamak itinagbutan ta. Tani Elmer itan ni ayayatan. Ni Elmer itan tibiyag ko. Ngamin, iso tinang bukal iti kinatawag manipot pinanawan na. Elmer. Napanak yung balayo. Tapno ka sarita ka. Ket, naibagat ya ma'am. Ti sasarongkar mo iti tanam ni Charles. Iso sinurot ka. Elmer. Amangan na ti pampanunutam ka. Pakawanan na kumakadagitin sa usawang ko. Iti napalpalabas ng daw. Pasensya kan. No pinagpili ka kada kami ka ni Charles. Amo ka sana rumbang tinaramid ko. Itala na amiris ko. Asa na rumbang apagimunak. Tibay sa tao nga awanan tito'y abiyag. Awan rumbang nga ikidawang iti pamakawan, Elmer. Maawatan ka. Kanmaysa, adamot basol ko. Iso akidawag mo iti pamakawan mo. Ikarik, manipod ita. Itanam kon kinilipat ti anyaman nga adda-kada kami iti day di Charles. Itikas na. Agbalin anaragsak ti buklan ka a pamilya. Agyamanap no kasta, Hazel. Ket, ikarikmot ka. Nga agbalinak anasayat nga asawa. Ken amadag iti agbalin tong anak ta. Ayayatan ka unay-unay. Ayayatan ka matunay-unay, Hazel. Sikat ti amin ko. Sikat ti biyag ko. Ikarigadi kan tupaldangan. Ipatpatag ka unay. Taon 2020 idinagkalaysa kami kani Elmer. Kat ita adan may isa nga anak mi. Normal iti agasawa ti ada dida pagkinaawatan. Ngam kaasi ti apo maornos mi matlang adagos no kastay nga ada pagrikyaran mi. Aklonak nga ididamo kat narigatanak amang lipat iti day di Charles. Ngam iti panaglabas ti panawon, ininot analipatak. Kat in pamaysakon ni Elmer iti biyag ko. Nang runa iti addan anak mi. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Hazel. Ken ka pagayam, Hazel. Ada oras wenno panawon iti amin abanag pagayam ko. Di ka sumurag iti may sa relasyon no amom asaan ka pa'y naka-move on iti mo na nga inayat mo. Ngamin, masaktan laang tirik na ti tao nga agay ayat ken ka. Tinapalabas kat napalabasan, kayat naasawan nalpasan. Aramidam kit di dayto nga inspirasyon tapno bumangon kan mga barwanan.
Naragsak man kan saan, pagyamanam, ngamin nagbalin daytoy aparte ti biyag mo, iso na laang taan matan iti daytoy abiyag. Iso nga rumbang na laang nga rod nga itanamon kanilipat. Kablaawan kayo kani Elmer, gapo iti nabaligi a panagpamilyayo. Sapay ko mataag tultuloyan ti kinaragsakyo. Alakasan pagayam Hazel, kat pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tayo ikan biyag ita, kat nagapu kani pagayam tayo nga Alfredo, manipod Nueva Ecija. Kastoy man ti surat ni Alfredo. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Alfredo, tubuak ti Nueva Ecija. May saak met kadagiti rinibo-ribo anaasam nga agdengdengeg kadagiti drama ngayon ka ipatpatangatang dito'y YouTube. Kat naawi sakmet a nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin a kapadasak. Mabainak kumangam amok kan patsak a makaitad iti adal kan liwliwa to'y pakasaritaan ti biyag ko, nang runa kadagiti padak a dumdumngeg. Adda mabalin ti pamilyami, ngam daytoy kat gapumatlaang iti panagsalukag mi nga agasawa. Nagnegosyo kami aging gaarin mang ay ti panagbiag mi. Nadaan kami iti maysa nga anak nga iso ti inak istoryaan. Awan makunak ka ni Cindy, malaksid a nasingpet, nagagat ken nautek, kayat ko asawan nalaing. Ado dagiti nagbalin nga awards na manipod elementarya, sekundarya, aging gaan nagkolehyo, ket nagtorpos daytoy kas summa cum laude. Ngem ti pakasuronak unay kenkwanak ket ti panagbalin na amaag ken bulsek itinagan ni ayat. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Anya ti kunam. Dayjay amay ti kayat mo apakiasawaan, Cindy. Wan, Papa. Iti dam. Nailawan ka nakirelasyon iti adan asawa. Iti maysa met amamirmiraot ti kayat mo apakiasawaan. Ay, saan na mabalin? Papa. Cindy, iya. Nagado lalaki dita. Aduh, ti babaknang kan di adal ngagar-aram kan ka. Puro da profesional. Ang mnajay din na Mike ti kayat mo. Ha! Papa, nasingpet ni Mike. Oray singpet namin nasingpet. No saan mo ta nakadal? Ken awan trabaho na. Papa, adamat bukod na atanon. Iso ti suksukayan na. Ken maysa, adamat trabaho. Ken, kontento ka ni tekas na klase ti biyag Cindy. Abay! Di ko nam, kabalan na kaya biyagan, tiya pagtiping laeng adaga. Papa, nagagat ni Mike. Uray anya klase ti trabaho, sarkan na. Uray pa'y. Ay ayatan mi ti tunggal maysa, Papa. Ti ko nam kiti. Ay ayatan na kagaputabak nang tayo. Dahita, ti pudo. Papa, saan kumamit akas na ti panagsasauyokin ni Mike? Agbalin kayo matan amata pobre itikas na nga ibagbagayo. Gapo, tayo so ti panagkita ken ko na. Oportunista dahi dya lalaki. Nautak ka mati ko na. Di adal ka. Iso pangasim man iha. Di ka man agbalin ama ken bulsek no maipapan ken ayat. Papa, uray saan anak kaadal ni Mike. Addaan mat dayto iti prinsipyo. Ken amuna ti rumispeto. Iso nga inayat ko ni Mike. Ay, yakamukan ka, Cindy. Makamuka man laengan. Basta awakman kan ka, Alfredo. No apay mat ngamin at tumukno sa dilangit tiguram ken ni Mike. Awan mat madingar aramitin na kan ka di tao. Maysa ka mat, Dolores. Sige, pag may maysa, andak nga gina. Ay, agpasugnod ka man lada ko san lakay. Ay na, bayam ka di ngaminan jay anak ta. Bakit ni Cindy? Addaan iti husto atawan. Amunan tinasaya at kansan.
Saanan nga ubing ti anak ta. Isabay ang kadin nga iso ti ang desisyon para iti magpakina. Ay, tila masakbayan na ti pampanunutan. Kasanon tulangan ti agbalin na biyag na iti din na dayjay amay no iso ti pag-iasawahan na. Saan lang aruda na nakaadal, awan pa'y trabaho na. Sana bali tadamat trabaho ti anak ta. Kan may sa, mabalin nan tumot at tumulong ka na kitinegosyo ta. Diyaga mo kada kayo nga gina. Diyaga mo, noan niya tinakita yung iti dayjay amay. Takas tao na iti panaggusto yung kuana. Surun kon. Alfredo, mapmapanan titawan. Bumakbakat kan lumaklakaitan. Rumbang nalaang amaki asawa mutan ti kakaiso ng anak ta. Iti kasta, makita tapay dagiti agbalin nga apo ko ta. Iso nga awatemon ani Mike ti para iti anak ta. Iti kasta, makapagkalaysada mutan. Nakasagana ka din bakit? Itulod kan sa akma pa ni digital talon. Saanan, Mike? Siya kung tiagmaneho. Itikas na, di kan maladaw ang mapan ijay talon. Sapay nagpudot ti panahon itan. Angin bakit? Atoy, inayon mo iti igatang mo iti abono, kanda dumapay akasapulam ijay talon. Saan bakit? Adamat kwartak. Iso ti igatan ko kadagiti masapul ijay talon. Mike, agasawatan. Noan niya ti kwartang matan. Iso nga awatan mo na itoy. Cindy. Paspasin siya ang pailaang kumanipapawan. Amok adumtang tumat laang ti panawan ang maawat na ka, kas manugang na. Agan anas ta pailaang lakay. Awan pare ko titi dayta bakit? Naano sakmat? Banag apagyamyamanak unay kan ka, Mike. Kat sapay ko man, tadi ka mauman. Sapay ko mataag tali na ti kinaanos, kinasingpat kan kinagagat mong asawa. Wala, ikarik daytagan ka. Bakit? Nagswerte mo ito dayta lalaki. Dahil tala dumawdawat iti anak ko iti kwarta ti amuna nga ramidan. Ay na nagmayat laki din at tapisan. Apa yun, Alfredo? Mangmas-mas-mas ka mo. Apay ka di. Asino ti kasurun mo? Asino humapay ngay? Tinalayang ang manugang mo Apay. Apay, di mo ita nakita iti salas. Di mawat manan iti kwarta ka ni Cindy dayta, Mike. Yapo ko, ay. Surun kon iti dayjay, Mike. Ay na, saan adim mawat ni Mike? Talaga nga intad ti anak ta dayjay kwarta. Saan akayat nga awatan ni Mike ngam impilit ti anak mo? Husto ka din dayta pananggurkuram kin ni Mike. Agasawadan kini Cindy. Manugang tan ni Mike. Iso nga awatem ka din ni Mike kas parte ti pamilya tayo. Ay na, pirmi apudot na ita. Gilad ko man pa dito indayon. Iridip ko bit. Sakto mapan na talon ninton malmalam. Sana bale, tanalpas kumatan na kiti marami di jay. Nagana sa nabiyaga, Mike. Da kayo matgayam, papa. Husto na ita nga raramidem. Agililad ka lang dita, wun? Kahit nodan to pa ka sa pulam, dumawat kan tulatay ti anak ko. Kuha papa.
Awan lang aron na nagadalam. Awan pa'y trabaho. Ingkalay sam ti anak ko, tapno ada pagbagasam, kasta? Sana pod mo dahi ta, Papa. Oho! Pagkukwartaan lang ti anak ko. Dahi ta, tipod no. Sana, Papa. Adamat bukod ko akwarta. Amoy mo't ngagtrabaho kay Talon. Ado mo't dagiti mulak anatagan prutas. Amom nga minabaknang kami. Ado ti negosyo mi. Amom adi adal ti anak ko. Kaya tada na talaga na trabaho na. Kaya nagmay-maysa nga anak mi. Kaya ti suti agtawi diti. Amin! Kada kiti mapanawan mi akinabaknang. Iso nga inalam ti Rignana. Tatno maibiro ko mo ti pagnamayam. Uray marigrigat ni Cindy. Isulat ta ti babaya kaya't kung ikalay sa. Ngamin, isulang ti babaya nakariknak itipod nung ayat. Nga uray kasti ti kasasaad ko. Kaya't inayat nakmat itinapod no. Kaya't kasta akmat kan kwa na, Papa. Oho! Adula amin. Nakalalay ka nagrasom. Mike, iho. Mama. Da kayo magkayam. Juan. Malmalpas gaya mantar aramida makubo-kubo dito likod ti balay. Uwan, Mama. Imbagla pagtamtambayan no kastingal daw. Ay, Juan mayat dito'y nangipwestuam. Nalami istiyangin na. Naparir no kasto'y ngal daw. Uwan, Mama. Malahos to pa'y lang day ta, iho. Umunag kanta mangantayon. Nakaidasaran ni Loling. Ako sige, Mama. Umuna kayo namangan. Sana pa yung kami na mabisin. Nagmerienda kami itay. Ay na, di mo lata ni kaskaso ni Papayo. Kasjay at talaga ti ugali na. Saan ang mawawatan? Ang nasimpot na siya'y iho. Basta saan mo apakpakitaan iti mati. Palawaam pa'y kuma ti panakaawat mo. Patya kadumtang tumatlaang ti panawan ngagbalinto anasaya at kilangan-langan nyo. Uwan, Mama. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Day tamat ti kanayon nga ikarkararag ko. Nagpintas matan ti inaramid mo a kubo-kubo iyay likod lakay? Day jay? Basic lang da kita kanyak, bakit? Anya? Kat, kumusta kayo matan ni Papa? Kasi ti sikod. Awan pa'y nagbaliwan na. Kagura naklata ti aman. Talagan sa adinak kahat, para iti prinsesa na. Bayam, kasaritak tumanin ni Papa. Saanin bakit? Amano ibagana pa yung agipulpulong ha. Sa pa isang kaibagana, ngayong kalay sa kakano. Gapo tabak nang kayo. Kan gapo kano tada na talgad at trabaho. Ba nag-asan mo tapod no? Saan ka din? Uwan, Matt. Amumot no kasano ti panagayat ko kan kasindi. Iso na lang. Tamakapikon mo't no maminsan. Nagruna, no ulit-ulitin at ibagbagana. Iparupa na launa ti kinamarigrigat ko na ikamkamang. Ay, siya kunti dumawat iti pasensya. Gapo kadagita nga ibagbaga ti amak, Mike. Awan ti rumbang nga idawatam iti pasensya bakit? Maawatak ti amam. Di kagdanag. Ar-aramidak mati amin akabailak amang ipakita kan kuha na abidot dagiti atap na kanya. Papa. Apay, Cindy. Mabalin kayo kadi akasarita. May papanitian niya. Teka di asawa. Apay, nagipulong ka. Papa, apay kadi akas na unay tigura yung iti asawa. Apay aya akanayon anapudot ti ulo yung kankwana. Nakasingsingpot kada kayo Basta! Agura ka dagos ti dara na makitkitak ti asawam. Awan mo't madingar aramidan ni Mike kada kayo, Papa. Iso lang arud aminan ti makakaam mo dito'y balay.
Ngam addamat lat na ibagayo kan kuana. Husto kumamatan ti panang tagtagibas sityo iti asawa. Ay, diya ka mo kan kasindi. Nakadung amin agar arem kan kaidi. Puro dapat diadal. Ngem dayjay pay lamay ti kinayat mo. Wala ka roda nagadalan na. Awang pay trabaho na. Suron kon. Papa, saan nga adal ti pangibasaran iti panagasawan? Kan maysa, di mat uray da kayo. Kat saan ang nakaturpos iti kolehiyo? Ngam gapo iti panagsalukag yo. Rimang ay iti panagbiag yo. Aging gaan nakaipundar kayo iti negosyo. Kat napaadal da. Sabali aksindi. Di nakman kumparakan ko anak. Agpada kayo laang papa. Isungarod ang nagustuak ni Mike. Gapo iti kinasingpat kan kinagagat na. Kat amok akas na kayo matidi. Kwa. Diyak kayat adumtang to ti gundang ay. Ama punuan kat masungbatan da kayo. When no pumanaw dito'y balay. Di pumanaw. No kastaman bilang. Sumuro taktoken kwa na, papa. Anya. Panawan na kami kan ni mamam. Gapulang iti dayja lalaki. Natural, papa. Asawak ni Mike. Aniya. Papa, umay kayong tamangan tayon. Awan ngamin ni mama ka ni Manang Luleng. Aring warda, eso siya akong tinagluto. Umay kayon, taggidan tayo namangan. Umuna kalatan namangan. Umay kayon, papa. Napudot pa iti sabaw. Naidasar kon. Tagulit ka niya. Ha? Mga anak tulad tayo dun kayat ko. Mangan ka siksika. Sige nga ron, papa. Ni matsindikan may kada iti terasa ti balay. Kasla napas na ti panagsarsarita da. Tinasayat, umasidagak. Iti kasta, mangag ko ti pagsarsaritaan da. Dito'y akon, nalawag ang mangag ko dito'y. Talagang sabi na kung maklong ti aman, Cindy. Ay, diyak man amokin ni papa. Kanayon ko adamagan iti bagit. No apay nga taakas ti trato na kan ka. Araramid akong kami nakabailag. Tapno maawat na, kas manugang na. Gumawan lang ta. Agan-anas ka pala ay. Amok adumtang tumatlang ti panawan. Amaawat na ka ni papa. Karon to nga tama pasamak dahi ta bakit? Dua taon mintin tinapalabas. Hindi po nagkalay sa ta. Ngayon isungot lang ti trato na kanya. Maudin na iti apan nakisaritak ka ni papa. No talaga asaan pa'y laang nga agbaliw. Nasaysaya at siguro no lumasin ka. Lumasin da ka no? Angin bakit? Kasanunda mamakan pa paano lumasin ta. Talagang nga ibati ta ida dito eh. Masaksak tanak ngayon no makikita akas dito trato ni papangan ka. Hindi ka madanagan. Okay ka lang bakit? Kabalak pa nga ibturan ti trato na kanya. Kasi da ngamin ka ni mama, naibati ta ida dito'y balay. Lakay dan, kaya bakit dan? Sikat ti makakamay. Angam no dimon ka ba yan? Ibagam laang kanya. Sisasagana ak asumurot kan ka, lakay. Uray gayam kas jay ti trato ka ni Mike. Dapay lang concern na kanyak. Papa, baybay nyo daytan. Siya akong timang bagkat amang ipan iti kusina. Siya kon. Nadagsan day ka, papa. Bayan yun. Siya kunakman. Apay, anyat pa kung kunam kanyak. Diyak ka ba ilan ta lakaya kon? Analupuya kon? Anakapsuta? Kasta? Kan sikalang tinapigsa? Kan makabail? Papa? Di nakbibiyangan. Alah, pumanaw ka at isang anak. Kabailak da ito eh, kunakmat. Sige. Makamu kayo. No day tati ko na papa. Panawan kayo, pay.
Di nakmaala iti kinagin si singpet mo, Mike. Mapan kayo pa'y lang. Agsubsubli akon. Kung namadla na sino asan to. Puwa! Pagkatagid din da ito. Itepan kung ije ko sina. Ay, nasla. Kupirti baro ko. Diyak makaangaso. Ay na, imbaglaangan ta na itaray na kaadagos ni Mike dito Hospital Alfredo. Talusan, amangan no lamlamayan da ka itan. Agyaman ka gaputan na ilasat mo ti may kaduapan na kay stroke mo. Bakit? Bala, urno sa bunti ba, Kim? Agturungan da sindi kan Mike dito eh. Ma-discharge ka matlaang ka no ita ko na ti doktor mo. Bakit? Agbaliw mo't nga taitan ti tratom iti manukang mo. Nang rona kat iso tinangispal iti biyag mo. Oh, inayadin niyo ti Magna, Papa. Umay kayo, Papa. Sa labayan kayo. Sanan, Mike. Kabalak matimag na asisyak. Ay na Alfredo, itulok mo ka din asal labayan na ka ni Mike. Iti kasta saan ka na marigatan. Nangato pa'y lang amin ti pride mo. Ala ka dita Dolores. Kabalak ko nakman. Ala, bayan nyo latan, Mama. Basta inayadin nyo lang ti Magna, Papa. Itikas na saan kayo amatumba. Ala, mutoy na kita wityo, Mama. Cindy, yun una ako ni Papa. Urayan kayo ni Jai. Mapana ko ni ti parking lot, ha? Alfredo, husto pa'y lang date apa nagbasbasam iti dyaryo. Ubay kantamangan tayon. Nakaidasaran ni Loleng. Ni Mike, si Mangpet ka din. Saan pa'y? Amangan numadamdama pa'y day Jai. Umuna tayo namangan. Saan? Urayan tayo ni Mike. Panagkunak at paawi din tayo, Jai. Nagigintan tayo namangan. Ay, na, nagdadakil gaya mga nagitimulam apagay, Barok. Well, Papa. Dadakil ka nagpipintas tinawada. Sigurado amayat ti apit mo, no agtalin na tigas taki na pintas da. Agingat maloom dagiti pagay, Barok. Wala, Papa. Sapay ko mga rod, tawan ti umay abagyo. Agingat maapit na gitoy. Itikas na, sana malugi. Wala. Ay, nagmayat dito yan. Makapapangar itirik na. Tamayat ti puloy ti ahangin na. Presko. Wen, Papa. Iso na lang nga, medyo napudot mo no tumangan ti aldaw. Mike, Barok. Apay, Papa? Pakawan na kumaka nagiti saan na nasayaan ngay nararamid. Kanin sa usawan ko kan kahit ikalabas. Nagbali na ka na ulpit kan ka. Tilabagi ti pampanunutak. Kahit sapay lang ta mapakawan na. Awan tirong ba nga pagdanagan nyo, Papa? Iti ka ano man. Jakulos naging mula iti sakit tinakam kada kayo. Kahit pagyaman ako unay. Tanaka-amiris kayong mutlangan. Kamaudyanan na. Mawat dakmetlangan kas manugang nyo, Papa. Katlaw na ya, Barok. Kaya ulit tagtag daw iti pambakawan, Dakhel abiddo tinaramid ko apananggurakan ka. Iti likudan tinapintas ngayon pagpakitam kanyak. Amok nga ado ti masuron, wenno manggura kanyak gapu iti kinaulpit ko akatugangan. Ngam awatak amin dagita a komentaryo, ngamin amok adakkel ti nagbiddutak. Ita addandua nga apo kumi manipod kada Cindy ken Mike. Adapay kit di agin magat ken sinming pet ti manugang ko.
Kinapudno na nasingsingad kami paikit din nga agmanugang ngam iti mismo nga anak ko. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kumata nakaibati ak iti adal nang runa kadagiti padak adumdumngeg. Miss F, pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Alfredo. Ken ka pagayam, Alfredo. Bilibak met ken ka pagayam ko. Ngamin sikan a mismo tinagsurat tapno idrama mi toy pakasaritaam. Banag a pangidayawak unay ken ka. No sa balila ang siguro kat mabaindan gaputa isuda tinagbidot. Ado ti kastoy apasamak wenno pakasaritaan. No maminsan kaslasaan a nakapapapati nga mapaspasamak dagitoy iti pudpudno abiyag. No apay met ngamin nga adda dagiti katugangan ken manugang asaan nga agkakaalaan wenno agkikinnaawatan. Banag a pagparparikotan dagiti asawa ken anak gaputa isuda met ti masaknan. Kadagiti addaan iti kastoy a sitwasyon, ditay kuman urayan nga addadakes a mapasamak sa tayto agbaliw. Ngamin, may salaang ti biag tayo. Inted dayto ti Dios tapno agiinnayat ken agpipinatag tayo. Alakastan pagayam Alfredo, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat nga intay drama ita, ket naadaw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpaylingad iti nagan a Darwin, manipod Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naragsak nga aldaw ti inak ikablaaw kada kayo amin. Siak ni Darwin. Din makelak dito'y syudad ti Baguio, kat dito'y kumatla ang anam-am mo tinagbalin nga asawa. Nadaan kami iti maysa nga anak. Sakto laang mat ti kasasaad mi iti biyag, ngem sa anak kontento. Nagdesisyonak nga rod nga agabrod tapno ti kunak ket maikak iti napintas a masakbayan ti kakaisuna nga anak mi ken ti asawa. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Anya nga tano agabrodak, bakit? Anya, agabrod ka ko nam, Darwin. Wen, Iti anya ko maaga po nga agabrod ka lakay. addan iti kolehiyo ni RJ. Masapol ta ti kwarta para iti panagadal na. Dakkal mo ti sweldom dito yan. Apay ang masapol nga agabrod ka pailaan. Una, tasaan ngamin nga umdas da abus-busan tayo. Ken, maysa, kaya't kumati makaurnong, iti kasta, makapatakder tayo umutan iti bukod tayo abalay. Ang lakay. Para matlaan kada tayo da iti bakit. Nang runa una iti anak ta. Kat, si kangarod alakay. Noan niya ti amom apagsayaatan ti pamilya tayo. Di iso ti aramidam. Agyaman na ka, tamaawatan na bakit. Juan, ngam no pumanaw kanton. Ijay kaming tumatan ayan dananang nga agnaat. Anya? Sana. Amo met nga awan kadwa ni tatang diti balay. Agtalinaid kailang dito eh. Iti kasta, ada kadwa na. Sana bale, pauitan kayo mat iti binulan. Awan ka diti klasem ita, RJ. Awan, mami? Tangay awan klasem, kuyugan nak nga rod. Sa dino, mami? Mapantaalaan timpaw it ni dadim nga allowance tayo itaabulan. Masalutak. Takailatan ti mapan. Adupay ngamin ti aramidak. Ala, siyak lang nga rodan ti rumuaran ako. Agluto kan to man nga rod, tadituyak ton amangal daw. Wan, mami. Ay, wan gayang. Pakibagam tuman ka ni daddy. Tanayunan na ti sumarunong nga allowance ko. Ado ti paggastusak iji pagadalan. Sige, taibagak to day takan kwa na anak ko. Hello, Lakay. O niya, naalam ka din ti pauit kong allowance yo? Saan
pay lakay. Kinapudno na, mapan ko pay laang alaan. Agururayak iti pagluganak amapan ijay ili. Kastaya. Sige nga rod, bakit? Agan nanad ka, Wen. Awagan na to, intun makaawit ka. Wala kay, agan-anad ka matita. Darwin? Lani? Wan, siyak nga rod. Jack ni namnama dito'y tangag kita, classmate. Nabayag ka din dito'y? Tanda ni may sa tawon kumutan dito'y classmate. Sika nga eh. Kinapudno na, malmalpasan ti kontrata. Dandanin ti panagawid ko iti Pilipinas. Ay, kasta? Sayang, itatala na kita. Kit, kumusta kan? Adda pimintas ka. Ah? Talaga kasta ti balasang manan, classmate. Sika, kumusta ka matan? Langam ti bumakbak na nga. Saan mo, classmate? Awanak ko ma dito'y nubak na nga kaon. Ay, man, naguri ka. Papayanan ko na mabalasang ka manan. Sa dino ay ati ayan nila kayo mo. Awanan, nagsina kaming anabayag, classmate. Abay ngay. Tinasayaat, mangkita ta iti restaurant ang mabalinta a panganan. Iti kasta, maituloy ta ti agistorya. Ay, kat mo na, classmate. Apag-iso. Ay, mabisina ko. Mami, nagpawit ka din ni Daddy? Unan ako. Kalkalpas mila ang nagsarita iti cellphone. Kaipaw-paw it na launay. Apay ka din. Masapol ko ti kwarta. Ado nga minti bayadak iti school. Naibusin tinted mo hindi na panalawas. Kasta aya, mala, agpilas ka nga rudan ta agkuyog tan arumwar. Mapantaalaan ti impaw iti amam. Nakailatan at aglaba akpay. Naurnong timurang ko. Amanton oras ko nga aglaba. Sige nga rod, siyaklatan ti mapan mangala iti kwarta nga impaw iti amam. Sige mami, aganat kaya Day, timid manugang ko day. Naglugan iti taksay. Ay, papananangata manay. Kanayon na makita ngaglugan iti taksay. Ay, adan sa mong milagro nga raramidin na. Sapay kanayon ngagmaymay siya. Ay, matiday tuyay. Insukanan sa mo ti anak kaon. Ay, awagak to ni Darwin. Ibagakan ko anak ti raramidin ti asawa na. Ay, agruam day ta babae. Nagabrod la ti asawa na gumaramping at mutan. Imbag ko mamait no sana paw-paw itan di anak kaon. Ay, sayang lang ti kwarta nga ipaw-paw it na. Siguradaw mapanlay ti lalaki na. Apa ngay? Saan mo't asumong ba ti asawa ka? Itayak pa lang nga umawawag. Ngam di na matsumbatan ti cellphone na. Awagak man na. Pundon sakit itimbaga ni tatang kanya ka. Apaya di na sumbatan ti awag ko. Makumikom samatan iti lalaki na. Nagityawanan pa yun. No kabailam. Kabailang mat. Apay ti ko na mamaysa anak. Makamukha yun itibiyag yun. Mami, ita pa yung agri-ring ti cellphone nyo. Apay, di yung ayamangag. Ha? Ay ko, ni Jack matagpay so nangagan. Ay, Jack matan na pupuutan. Naiturog ko gayam dito isalas. Kitain nyo ang mga nuni Daddy ti umawawag itay. Ni Daddy mga agpayso. Ay nanangag mo mat gayam nga da umawawag. Ngam di mo pa'y laang mat sinumbatan. Anya nga iti amok. Ang mga nusana ni Daddy. Ken maysa. Jakmat kaya't apakibiyangan ti cellphone nyo. Ay, unay kalakit di matan nga ubing. Mabiit lang ang tagkol baka. Busy matan ti numero na. Awagan nyo inton madamdama. Ang mga numadama ti trabaho na, Mami. Wanan jakmat nga minangag ti awag na itay. Kasta unay nga min abanog ko.
Iso adya ko na puutan ti awag na. Nimot Lani ti umawawag. Hello Lani, nakaawag ka met? Wen Darwin, di mat day off mo ita? Wen, apay? No awan aramidang, agkita ta. Sa dino? Iti park. Kalpasan na, mabantay iti sikat a resto bar ditoy. Maysa kadagiti kayat at tambayan dagiti Pilipino kan Pilipina. Mayat nga minijay. Malaksid an alawa, nauli magpay. Makarelax ti panunot mo. O anya, mayat ka? Ay, wala. Dahil talaga yan. Sige, agkita ta nga rod, Lani. No, kasta agawid ka ni Pilipinas? Wen Darwin, agbakasyonak pay laang. Kayat ko ti agina na. Panagriknak ngamin kat nabanbanuga ko nagtatrabaho. Kasano ako nga eh. Kahit ko sa wen, kasanutan, no, agawid ka gaya man ni Pilipinas. Kailiw kan to lakit di. Ay sus! Hoy Darwin, laglagi pa mga ada asawa kan anak mo di Pilipinas. Di nakman dramaan na kasta? Puno ti pagpagak. Ay ayatan ka. Pangasim pumata din ang panawan. Darwin! Namuak nga dalalaki ti asawa di Pilipinas. Iso asinakon. Katkid dawak nga agdin natan. Anya? No talaga patuluyem ti agawid. Sumaruno ka dagos, apaman amalpas ti kontratak. Sigurado ka din iti dayta, Darwin? Wen, sigurado ak Lani. Iso nga urayam ti panagawid ko. Agdua bulanan asaan ngay mauawag ni Darwin. 2 bulan maten asaan ang nagpawit. Sapay maibibusan ti urnumi iti bangko. Apay nga asaan maten nga umawag. Kanayon mat abisi ti numero na tunggal awagak. Anya nga tan ayat tinapasamak iti asawak. Diyos ko, tarabayam ko mati asawak. Di mo ko mabaybayan. Hello, Darwin? Hello Lani, naawat mo ka din timpawit kong allowance mo? Wan. Kat agyaman ako na Darwin. Awanan yaman na. Tangay linu ko nak ti asawak. Sika nga ro din ti pagpawitak ita iti sweldo. Amangan mat nor orayan na ti ipawit mo, nang runa ti anak yo. Sapay agad adal sa mo, ti kakaiso ng anak yo. Makamuda matan iti biyag na. Basta no gawid hak. Agdiretsyo akton di tabalay mo. Ay katwa na, awan parikot iti dayta Darwin. Urayak nga ro, ti panagawid mo. Amo ka di ti asawam ang nagawid kan, Darwin? Saan? Pinutid ko ti komunikasyon mi. Ket nagsukat ako ni ti number. Kasta ka di? Wala ni. Ket datan ti agden na kasagasawa. Amala, umay ka ta mapantay di kusina. Mangan ka pa'y. Nagluto ak iti paborito. Ay, wala. Apag iso. Mapisina kon. Mami, saan ka di pa ngay mawag ni Daddy? Ay, saan pa'y nga rod anak ko? Inam abulanan asana nagpawit Mas daawak mat nga rodan. Ang mga nodamod ko sa napasamak nan. Nukas taman bilang, imawag ko man ti kumpanya apag trab-trabahuan na. Inawagan nyo ka di tinumero na? Kanayon ko nga awagan. Ngam kanayon mat abisi. Amangan ket di mat no nagsukatan iti numero. Kasanun ti panagadal ko, Mami. Jaket yag sardeng agadal. Jak nga rod amo no kasano anak ko. Amo mat nga awan trabaho. Tilaang mat ipaw-paw iti amam tinamnamaag apag biyagta. Anyamat ta ni Daddy. Agparik na kumamit Iti kasta, santay nga agdandanag kan kuhana. Huwag nga rod. Anya nga tanayat inapasamak. Apay asaan maten nga umawawag.
Kanjak madan makunta. Jaketag sardeng agadal, mami. Kasanupay itandag iti babayadak iti pagadalan. Di kaagdanag anak. Mga ramid iti pamuspusan ni mami. Iti kasta, saan ka nga agsardeng nga agadal? Darwin, Maylin, nakaawid kagaya man dito'y Pilipinas. Ngam di ka man la nagparat-parit na. Kun asino day ta babae, ha? Maylin, tangiwat mo. Di ka agis skandalo dito pangasim. Ne, asino day ta babae, Darwin? Siya lang ang mati asawa ni Darwin. Sika, asino ka, ha? Si kagayam ti sigod nga asawa ni Darwin. Siyak itan ti asawa na. Umay ka dito Dito itang agsarita. Anay ko, di nakiguyod ayop ka, Darwin. Nagawid kagaya man. Ngam apay adi ka man na nagawid igebalay. Binaybay anda kamilatan iti anak mo. Amom ka di asang kadamag na ka ti anak mo, ha? Apay anaaramid mo ti kastoy kada kami. Apay, Darwin. Una, ngamin, linuko na. Sikatin mo na anang luko kanyak. Iso adi nakpapabasulan, Maylin. Anya alino ko asasawam, Darwin. Kasano ko maalino ko ka? Di ka naging didi, Maylin. Amok amin ang akalukwang. Anya ka din dagita nga ipagpagang. Imbaga amin na nitatang kanyak. Imbaga na nga dalalakim. Kat kanayong kaarumwar ngagmaymaysa. Kat, namati kamit adagos kadagit imbagbagana. Adinak man lapulos dinamagmat. Wano ti anak mo? Well, mamati ak. Gaputa iso ti amak. Kan maysa, aw-awagan ka idi. Ngem di nakpulos sinong sumbatan. Awan ti kasta ngay naramid ko. Nalinis ti konsensyak, Darwin. Awan lalaki. Huston, agsinatan. Kat iti ka anuman. Jak tupulos agawid iti palay. Adakan kadayta, Darwin. Sige. No iso ti pagragsakan. Di agsinatan. Total, mas patpatyam at gayam ti amam. Ngam iti siya nga asawam. Mami, Archie, anak ko. Nakita ti amam. ha? Sa di na, mami. Nung nakita yo, apay adiwing kuyog ang nagawid. Kinapay ngagsangsangit kay Mutan. Awanan, anak ko. Adan sa bali ti amam. Anya? Nabayagaya man ang nagawid. Ngam timat kabit na tinawidan na. Anya? Ano kasta? Iso ti rason no apay asahanan ang nagpawpaw it ni Daddy? Wala na ko. Ngamin, ti kabit ng ti papawitan na. Kan papanan ti kwartana. Apay nga anyat na pasamak, mami. Adda nagipulong nga adda ka no lalaki. Kat tinasakit. Namati matadagos jay amam. Saan matapod no doyta? Saan ka di, mami? Nalinis ti konsensya kanak ko. Diyak pulos maaramid day tayo ti amam. Sino mo ti awanan ba na nagipulong iti kasta ka ni Daddy? Ni Lolom Rico. Nagaramid iti bukod ng istorya. Kat iso timpulpulong na iti amam. Anya? Inaramid ni Lolo kada kayo dayta? Wala na ko. Nagsakit. Apay na pasamak matanti kastoy iti pamilya tayo. Nagalas mo ti ugali ni Lolo. Apay nga inaramid na ti kasjay? Archie, anak. Pangaasim tadi ka agimulay ti sakit tinagam kini Lolo. Kastamat din iti amamuan. Sika lang arudan ti agrabyado. Kasta apay lang ti baga, mami. Archie, anak. Ubing kapay. Ado pa'y dagiti banag at imo maawatan. Iso nga oray kasjay ti naramid ti amam. Sapay kumata di ka agimula iti sakit tinagam kan ko, anak. Dak may panamnama kada kayo dayta, mami. Pinanawan na to ni Daddy. Insukat na ta iti sa bali. Asino ngay mo ti anak, asaan nga sakit tinagam na. Gapo iti kasta nga inaramid ti may isang ama. Archie, anak ko. Tsak tumapakawan ni Daddy, mami. Santo Apolos.
O atoy, alaam amin ang akagawaam dito'y balay ko kat pumanaw kan Darwin. Anya, ang lani, apa panahon nakmatan? Wana, taday tamot langan agsugsugal ti amom nga ramidan. Makauma. Di nakman pabasulan. Ngamin, si kamot latin ang isuro kanyak nga agsugal. Day takot nga rod. Iswa pumanaw kan, taawanan pa kairanudakin ka. Ngamin, awanan kwartam. Anya, nukasta, kinayat nak, gapula iti kwarta. Wan, isu nga itataawanan kan, pumanaw kan dito'y balay ko. Panaw! Gapu iti nalaos abain ko, jakon nagaw-awid ije balay. Inturturod ko nga rod tinakisarita iti asawak, babaan iti cellphone, ket ditaan nagkidawak kenkwana iti pamakawan. Napakawan nakmet ngem kinunana at ilaangan anak mi ti makagapo ti komunikasyon mi. Nagbabawi metten ti amak gapu iti panangidanon na kanyak iti saan met apudno. Agbabawi akman ngem naladawan ti amin. Ket ita, tilaangan anak mi ti makagapo no apay nga adda komunikasyon mi kani Maylin. Ngamin, adan sa bali a pamilyana. Idinto ta siya ket agmay saak. Baro metten ti anak mi ket agtrab-trabaho ita iti maysa a kumpanya ditoy Bagyo. May saak met ita a taxi driver. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Darwin. Ken ka pagayam, Darwin. Ditay ko maitulok a madadaal ti binukal tayo a pamilya, gapulaang kadagiti sayang guseng, wenno chismis asaan met apudno. Ti sekreto ti agasawa para iti naragsak a panagpamilya, ket awan sa bali no di ti panagtalek, pannakaawat, ken respeto iti tunggal maysa. Asaan kit di a basta mamati kadagiti chismis. Alakastan pagayam, Darwin. Ket pagyamanak unay, ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat nga inta ikanbiag ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan nga Adrian, manipod Bayombong, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin, awatem man pa'y tinabara apanang kablaaw ko kada kayo amin, amang bukbukal kadagiti agkakapintas a drama, ngayong kaipatpatangatang dito YouTube. Adrian ko namlat ako makanyakon. Tubuak ti Nueva Vizcaya. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay ti agdama a kasasaad ti pamilyami. Siyak ti naudi kada kami atallo nga agkakapsat. Nakita kan narik nami ti panangipateg kan ado a sakripisyo dagiti dadakkel mi, manipod ubing kami, aging gaadim makkal kami. Inaramid da amin a kabaalanda tapno mapaadal da kami ket saan mi met asinayang dagita a sakripisyo. Ngamin, nakaturpos kami met kadagiti kursomi. Ti amok idi ket agnanayonan a naragsak kan naornos ti pamilyami, ngem nagbiddutak. Ngamin, dimteng ti maysa a pannubok kada kami. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Kumusta ni Mama? Okay lang matmanang. Iso na lang, tatila birbirukan naman ni tay. Imbaglangan tanapakalmak matladagos. Ni Papa, kumusta mo tan? Mapmapan ka di matlaang iti doktor na. Dagijay pusa, sa dino ti ayanda. Hello, Adrian. Anya ka din ti mapaspasamak ka. Manang. Sige, umawag ka to ito manamdama. Ni Mama, ilaman ang birbiru ka na. Sige, bye. Sa dino ka di ti ayan ni Papam. Napan ka din ijay tsindaan. Ay aglabaak pa inton madamdama. Mapanak pa iti tersena ni Lolam. Sigurado nga adumanan ti agatang ita. Mapan ko tulungan ni Lola, manak. Mama, agkalma kay kumalaan. Awan pusa tayo. Ni Lola, awanan. Nabayagan nga awan. Nimat papa, adda iti silidyo.
Matmaturo. Ay, agluto akpay. Iti kasta adda ka ng dagiti pusak. Sige ata, agluto akpay. Mama! Agluto kalpasan na aglaba Ay, ayan tay kaldero apagluto akon. Ha? Apay ngay nga awan dito iti kaldero. Apay ngay, sa dino ti ayan ti kaldero. Saan mat adagito'y dagiti us-usarag. Ha? Mama! Ay, awan matan dito'y dagiti kaldero. Sa bali dagito'y. Ay, ayan ti bagas. Apay ngindulin yaw. Agluto akpay. Ayan ti bagas! Yak makaluto no awan ti bagas. Ayan ti bagas, ayan na. Agkalma kay kumalaan. Please. Ayan ti bagas ko na. Nay, isoblim ti bagas tagluto Nawatam, irwar mo ti bagas. Nabannog ka din ang mga aywan kada kami kani Mamayo. Papa? Tuwa kami nga inutil nga aywan naman ako. Sana mawawatan ti ugali ni Mamayo. Numaminsan naungat, inton kuwan na singpet. Numaminsan, kumarok ti kinakabaw na. Syakmet, dandani jak unayin makangag. Agtulang aksan. Ken, to'y may samatak. Nabulag ka po iti glukoma. Jakon kabalan na bantayan tinayo. Papa? Kinapudno na, mas asyan akon kan kaanak ko. Mapmapanan titawan. At dan edad mo. Ngamawan pa ilang bukod mo a pamilya. Sa nagaputakas to iti kasasad mi. Kat isakripisyo mo din. Tibiyag wano pagragsakam ka po kada kami. Kasanukan to nito nawan kami. Awan to ti makaiwan kan ka. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo, Papa. Okay lang. Kabalak na ito eh. Kan may sa, ipatpatag kayo unay ka ni Mama. Iso nga aramidag amin akabalak. Ang mga iwan ka na kayo. Anak ko. Kabalak na ito eh. Kung nakalangaro din, Papa. Sana tila pang panunutan nyo. Hala, nagsubli kayo ng tisilid nyo. Tapno makain na kayo. Rabihin. Agiyaman no kasta anak ko. Agiyaman iti kinasaya at mga anak. Anya, inton bigaten ti flight mo amapan ijay Canada, kunam Grace. Api nga italaang nga ibagham. Manang, amuyo mo't anabayagan nga ipagpagnak dagiti papilis ko. Saan ka di? Ngam kala at matipan ang ibagam nga inton bigat gayang man ti flight mo. Api nga italaang nga ibagam. Kaya't ko lang mo't asiguraduan ang makapanakon sakbay nga ibagak kada kayo ti amin. Kasanuak mo tan ngay. Adamat trabaho. Asino nga ti mga iwan kada papakan Mama? Asino ti kadwada di ti balay? Kabayatan ti kaawan ko. Adamat ni Junjun. Isupay lang ti kadwam ang mga iwan kada mamakan Papa, Adrian. Kasanuan ni Junjun? Agad-adal jay tao. Ay, sige. Tamang kita ak iti mabalin ang mga iwan kini CJ. Itikas na, matulungan ka ang mga iwan kada mamakan Papa. Kaanong tupay day tamanang. 2 bulanan nga ibagbagam day ta. Aging gay ta. Awan pa'y nabiro ka. Ano sampay laang ka di ading ko? Saan mat analaka ti agbirok iti katulong kat? Adrian, saan mimat nga ibatikin kada mamakan Papa? Amumot ababae kami nga addaan pamilya. Ni Manang Rose, addaanin asawa kan anak. Syakmet, single mom. Syak lang tinamnamaan ni Junjun. Papa! Papa? Anday ko, anday ti ima. Anya tinapasamak, Papa? Apay Papa, naan ano ti imayo? Papa, di mat imbagak kada kayo, adi kay agigam iti uray anya na tadam abanag. Ala, umay kayo. Agasak tinasugat nga imayo. Makatipid ta iti barbershop no kastoy lang anak ko. Ha? Ay, una Papa. Nalaing kamat gayang magpukis. Malagip mo pa, idubing kayo.
siyak timang pupukis ka na kayo idi. Nasobra nga ro tinangpukis idi ka ni manang mo aros. Kas lalaki idi tipukis na. Ay pirmi asangit na. Inungtan na kabat ni mamayo. Wan nga ron, Papa. Malagip ko. Katkatawan mi nga ron ka ni Manang Grace. Iso kinamat-kamat na kam itiwalis idi. Wan nga ron. Ay, tinawid mo kanyak, tikinalain mo nga agpukis, Adrian. Ket mo na, Papa. Nga, ha? Anya da jay? Kasla da nakset. Ha? Adagas asok manipod iti kusina, Papa. Uwan nga pa iso. Mama! Mama! Laura! Ano tinapasamak? Anyat napasamak ditoy? Mama! Nagluto pa lang amin ni Mamayo. Managlilipat lang arudan. Laura! Sa dinutayan mo! Anya ti mapaspasamak ditoy. Magluto ak pa'y laang. Agluto ak itin na po'y. Ayan ti bagas. Ay kalkalpas ko ang naglaba. Apay ka di aya. Agkalma kay, Mama. Okay? Agkalma kay ko, Ma. Sigan ti makamu ditoy, anak. Ay, umaikan bakit? Intan iti silenta. Mabiit laang, Mario. Agluto ak pa'y. Wen, nintun Adrian tagluto. Umay kakit din. Pare Leo, nakaawag ka ba't? Pare Adrian, anong ti absent mo iti kumpanya? Diakon kabalan nga ira sa lunpay. Nandun na, inaldaw mo din asumrag tibos na yaw. Masapol asumrag ka itong bigat, tikas na. Saan nga i-open ni boss ti hiring para iti posisyon mo? Jackson makasubli pa iti trabaho. Sayang mo na pare. Sayang nagiti nagrigrigatan. Tapno maragpat mo lang ti posisyon mo. Adun ti sakripisyum iti na ito akumpanya. Sayang nga talaga, pare. Agam, talaga asa anak pa mabalin nga agsubli ti opisina. Kumarkaro nga minan ti Alzheimer ni Mama. Sakit, nag-abroad mo ni Manang Grace. Awan ti mangaywan ka dagiti dadakkel mi. Kasunod ay nga pare. Agnanayon ka kadin nga agbalin na caregiver kadag iti dadakkel mo. Panunutom kumamad, agbalin na masakbayan mo, pare Adrian. Ha? Mama, mangan kayo. Ito yun. Agluto ak pa'y laang. Nakaluto ako, Mama. Isungarod amangan kayo. Subuan kayo, ha? Saan? Diyak kayat. Si Kati Subwak. Mutoy na ita. Ha? Toy! Saan, Mama? Siyak di bang subo ka na kayo? Ala, agnganga kayo ta subuan kayo. Naimas tin luto ka masina. Saan? Diyak kayat kunakmat. Diyak kayat timangan. Mangan kayo. Kahit kalpasan na, mapantayog pa siya rin park. Ala, mangan kayo, Mama. Agpaiso, mapantag pa siya. Promise? Wen, promise, Mama. Basta mangan kayo, wen? Sige, mga nakon, subuan nak ngarutin partakam, mga nakon, tamapantag pa siya. Wen, Mama. Antoy, oh. Nagimas tin luto mo. Siyempre, Ala, kado nyo timangan. Iti kasta, ada pamigsayo nga agpasyar inton madamdama. Malagip mo pa kaditi ka na yun apa nagpasyar tayo iti dito'y apark, Adrian. Una, Papa. Igat-gatangan na kami pa ngarot iti ice cream. Sa tayo mapan iti swing, ken siso. Uwan nga ron. Nakaariwawa iti dagiti dua kakabsat mo. Kaslada bilit at umaritit. Uwan nga ron, Papa. Kasla ka ano lang dahi niya. Ita, adan bukod da pamilya. Adamot ni Jay Canada ni Manang Grace. Aso. Ada aso. Alaan tayo dahi ta nga aso. Iyawid tayo. Mama, pusa dahi ta. Saan nga aso? Ay saan? Aso dahi ta. Aso. Awan pamilya dahi ta nga aso. Pakanin tayo. Laura, pusa dayta. Saan nga aso? Aso! Ay, sus. Hala. Awanan. Nabasan.
Okay lang dahita, mama. Ala, umay ka papa. Mama, lumugan tayo iti kotse. Agawit tayo. Adria, bakasyonan da Junjun. Di tapay lang agnaad. Iti kasta, adda kadwa mamangaywan kada mamakan papa. Una manang. Kat, kumusta ka nading ko? Kumusta ti trabaho? Okay ak lang manang. Iso na lang, tanay katakon iti trabaho. May sak ita na caregiver. Adrian, adda ka di kayat mo ditoy? Agpaw itak manan iti balikbayan box. Ang mga no adda kayat mo. Bado, sapatos, kan daddo mapay. Anya ka di itayan ti size ti sapatos mo? Size 10 manang. Angem oresahanan. Jakmet kami nunay rumrumar. Jakmet lang mausar. Sayang lang. Masapol mo ka di ti kwarta? Nayunak langan ti pawit ko kada kayo kada mamakan papa. Iti kasta, adamat usaram no ada kayat mo agatangan. Okay ak lang manang. Awan ti rumbang kapagdanagam kanya. Adrian, masayangan ako na iti trabaho. Sayang mo't dagiti nagrigrigatam tapno maragpat mula ang dayjay oposisyon. Okay ak lang, kunak mo't manang. Talaga kasta. Masapol nga sakripisyo ti trabaho para kadagiti dadakkel tayo. Kasjay mo talaga, sana ya. Priority tayo, dagiti naganak tayo, ngam ti trabaho. Mama? Mama? Ay, mama, ni Manang Grace. Ha? Mama, siyak da ito'y, ni Grace. Kumusta kayo, mama? Ay. Awanan. Di na ko namam mo ni mama. Ay, talaga akasta, manang. Siyak tupay akanayon, akadwana dito, ikan makita na. Di na kamam mo. Da kayong tulakit din, adi nakadwa, kan makitkita akanayon. Pasensya ka ni Adrian, Juan. Pasensya ka na talaga, ading ko. Saan tayo mat anagayatan ti kastoy mapaspasamak? Uwan ka di, manang. Awan ti rumbang apagdanagan nyo kunak manan. Talaga siguro akastoy tigasat, dagiti dadakkel tayo. Okay. Husto na, sweetheart. Kalma lang, Juan. Sorry. Pasensya ka, no jak makapan iti anniversary ta. Amumat. Jak mabalin na basta ibatilatan na giti dadakkel ko. Nang runa ni mama. Kumarkaro ngamin na talaga ti sakit na. Maawatan ko mamat ti sitwasyon ko. Wen? Okay. Adahan ka dayta, Adrian. Choice mo dayta. Katapno di mo mat ko na. Siya kundi magbawas iti parikot mo. Iti kasta, saan ka unayin ang ma-stress? Ha? Anyat kahit mo asawan, Ivy? Ay wanam ni mama, tayo wanak matibagi. Saan ko deserve ti agbalin a part-time girlfriend mo? Ag-break time, Adrian? Saan ko amat akas, Ivy? Pangasim. Di mo aramidan ti kastoy kanyak. Pagsaritaan ta kumamat itinasayat da ito'y. Please. Awanan ti rumbang ang pagsaritaan tapay. Sige, bye. Hello? Inidip na ti cellphone na. Junjun! Mama? Anya tinapasama kada kayo? Junjun! Sa dino tayan mo? Umay ka man dito eh. Apay ka di, Uncle. Apay ang kastiti lang ni mama. Kita, nakadungdung rin. Kaya nakarugrugit pa eh. Apay, di mo ka di maangot ah. Agkaiwara dagiti. Unay ka matan, Junjun. Uncle, isungarod nga inuray kayo. Diyak ngamin kabalan asukatan ni Lola. Maariyo kak ngamin. Diyak tupay kabalan nga igaman ti rugit ko. Rugit tulakid din ti sabali a tao. Isungarod nga da ka dito eh. Tapno damang bantay ka da lolo kun lolam. Kabayatan ti kaawan ko. Banbantayak matida. Iso na lang talaga adyak pay kabalan adalusan ni Lola. Ay, banbantayan nga. Kat no day tamit lag cellphone ta sa sikaswan. Inton ko alag day ta cellphone mo te barsak ko. Anyamatan, bakasyon mi nga rod, isa rumbang lang nga ginanaa. Saan kat nga agaywan iti bakit kan lakay? Nagrigat tupay ti agaywan iti agkabaw. Makaparya. No bumakit ni mamim, kat kastoy ti agbalin a kasasad na. Abay, kasta ti bagam kan kwa na, Junjun? Ha? Ala, tulungan nak dito eh. Ugasan ta ni Lolan. Darasan.
Wen, Uncle. Saan? Naglamin. Mama, masapol nga agdigos kayo. Agkalma kay lahin. Wen? Saan? Diyak kaya't nagdigos. Ay, naglamin. Diyak kaya't. Sana mabalin, Mama. Masapol nga agdigos kayo. Itikas ta, nabanglo kayo. Wen? Diyak kaya't kunaklagarutan. Diyak kaya't naglamin. Mama, please. Luambom lang ko, Ma. Nabambanog ako na yan. Diyos ko. Pag-asin. Nabanog ako na. Jackson kabalan. Adrian, anak ko. Mama, amunak ka din. Adrian, buridag ko. Mama, sorry. Owen, siyang ni Adrian, aburidag ng anak mo, Mama. Sorry, Mama. Papa, itulod yun ni Mama iti silad yun. May ka, Laura. Mapatan iti silid tawen. Iti kasta, makainanakan. Okay, mati blood pressure ni Mama, Adrian. Basta di mo kumaliwayan dagiti agas na, ha? Uwan man, Kan adda kagat-gatang ko nga agas daki ni Papa. Surusurutam ka di matlaang iti husto nga oras ti panang patumar mo kadagiti agas da. Uwan manang. Saanan amabalin nga agluto ni Mama? Saan nan amabalin nga aramiden dagiti sigod nga aramiden na? Iso nga ano sampay laang aging nga awan pay mabirukak akatulong. Uwan manang. Adda ka di parikot, Adrian? Andaman kan awan parikot. Uwan, ket uwan lang ti mabalin ko nga isungbat kan ka. Adapay ka di sa bali asungbat anangag mo, manipod kanya. Malaksid iti uwan, manang. Uwan, aramidak. Amin ang pangibaunan, ken ibagayo kanya. Tungtung palat. Adrian. Sige, ado pa iti aramidak, manang. Nagsarita kamin ka ni Manang Susan, Adrian. Siya kung ti makaam mo iti sweldo na. Isungawan rumbo nga pagdanagam. Nangina, saan na bale. Tinapatag, maanusan na nga iwanan ni Mama. Ang manang Grace, amano, kaslamot lang kadagiti imunan anangaywan ka ni Mama, ni Manang Susan. Di damat nakaanos. Simuko damat adagos. Amumutan ni Mama, nagrigat ama kontrol no kumaro. Awan kasta ipadas tayo ading ko. Anya nga dyan mo tayo. Amangan mo no agkasunduda ka ni Manang Susan. O, di pabor ka da tayo. Sa bagay amanang. Saan? Diyak kayat. Saan ka kayat? Umadayo ka kanya. Mama, apa yan? Kalma kailan. Diyak kayat! Adaywan na! Di ka kayat! Pumanaw ka! Apay Manang Susan, anya ka di tinapasamak. Ay, kuha, sir. Aw-awi sakla ang mat amapan ijay likod. Iti kasta, makaaliwaksay mat. Ang timaray matan, sir. Basta diyak kayat! Diyak kayat no kunak diyak kayat! Agungatak na. Sige. Agkalma kailang, Mama. Manang Grace, baliwan to lang iti umawag ito madamdama. Sige, bye. Ay, pasensya kayon, sir. Diyak sa maanusan ti inayaw. Ha? Karugrugi lang Manang Susan. Wan, basta, pasensya kayo na talaga, sir. Diyak kabaulan. Abong, adda anak ko alalaki. Nakatataer. Mabalin na ti ag-artista. Nakasingsingpet nga anak.
Tultulungan na kadagiti trabaho dito ibalay. Aginaw, agluto, aglaba, aglinis kandad tumapay. Abak na pa'y dagiti dua babae amanang na. Kanayon na adamagan no ng anak kon. Kalpasan na, damagan namanan. Kayat mo ka diti agpasyar itay park? Sapay ko tati maasawa na. Kat jay nasingput mo't akas kan kwa na. Jay mangaywan, kan mangayat kan kwa na itikas iti panagayat ni mama na kan kwa na. Ipatpatag ko unay ti buritag ko. Amok adinak to pulos baybayan. Among ka diti anak ko. Among ka diti akan na. Amok adinak to iba ti buritag nga anak ko. Ma, siyak da ito eh. Ni Adrian. Ti anak mong ipatpatag mo launay. Amo mama. Ano maminsan, kahit punti sumuko. Damdamagak iti Diyos. No apay asyak pay. Apay asyak pay ti masapol nga agsakripisyo para kada kayo ka ni Papa. Angin no malagip ko ti amin asakripisyo yo. Amin nga oras, ken amin apan ang ipatag, ket intedyo amin kada kami. Saan mat siguro apatas no baybayan kayo, nang runa itataka sa pulandak. Aramidak da ito eh. Sana kas obligasyon ko ng anak yo. Ngabit di. Gapo tayo patpatag kayo na mama. Adrian. Wen mama. Siyak nga rod. Siyak ni Adrian. Siyak ti buridak nga anak mo. Kat di kanto pulos baybayan mama. Adak lang itisibay mo. Ngamin. Ipatpatag ka unay-unay. I love you, Mama. I love you too, Adrian, anak ko. Mabannugak man, mapuyat, ken marigatan, ngamjak to pulos sumuko ang mga iwan kadagiti dadakkel ko. Nang runa unay iti inak, an naaddaan iti kastoy asakit. Jak to ida panawan, agingga asibibiyagak. Ipatpatag ko unay dagiti dadakkel ko. No awanda awanak met abiyag ita dito'y lubong. Pagyamanak unay ti Diyos, ngamin kanayon ti panang tartarabay na kanyak, ket ti kanayon ko nga ikararag, ikanak pa'y kumaiti at atidog nga anos, tapno ay wanak dagiti dadakkel ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Adrian. Ken ka pagayam, Adrian. Dayawon ka unay pagayam ko. May saka apagwadan nga anak. Nadaras ti panagtulid ti panawan. Nagbiit nga aglabas ti aldaw, bulan kantawan. Ababala ang tibiyag tayo dito'y rabaw ti daga. Ipaay tayo nga ro ti oras tayo, kadagiti dadakkel tayo, kabayatan ti kaadladapay dito'y abiyag. Ipakita kan iparik na tayo, nga ipatpatag tayo ida. Tapno awan to ti pagbabawyan tayo, intundumteng ti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam Adrian, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. May samanan ang naimbag kan naragsak nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Iti daytoy agundaway, may samanan asurat ti intay ikan biag, dito'y lang programa tayo, alagip ti napalabas. Daytoy asurat, kat nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan nga Irene, Manipod, probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang man ta mapagasatan mat ama idrama to'y surat ko, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Irene. 12 titawan ko idinatay ti inami.
kalpasan ti makatawan nang asawa manen ti amami. Manipod idi, nagnaad kami matan iti balay da lolo kan lola. Nakitak kan nariknak ti rigat da lolo kan lola, nang runa idi agad adal kamin iti kapsat ko. Iti panaglabas ti panawen, amok amarigatan dauna yon amang isakad iti panagbiag mi. Nang runa kat bumaket kan lumakay damatan. Pasaray tulungan mi mat ida amapan aglaklako no kasjay nga awan klase mi. Nang runa no bakasyon. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Naimbag nga oras mo, Sir George. Oh, si kamat gayam Irene. Wen, sir. Ato yung dagiti in-order yung asidakin ni Lolo. Wan. Ang apay asika tinang itulod. At dapat ngamin imun una nga in-deliver da Lolo kon Lola, sir. Iso asya kon tinang itulod dito order yo. Kastaya. Sa bagay, husto mo't kindi ta sika tinang itulod. Nakita ka manan. Mabit lang Adtoy, awatam da itoy. Ha? Ni, nagadun da itoy, sir. Awan mo't pang suklik ka da kayo. Saan ang tisukli, Irene? Kuha mo da ita. Para kan ka tisobra. Amok akasapulam da ita. Ang kababain mo't ka da kayo, sir. Awan ti rumbay nga pagbainam. Siyak mo ta mismo tinangtad iti dayta. Saan mo ta dinawat? Irene apo, adaman ang order ni Sir George asid akan prutas. Si kapay laang timang itulod igay balay na. Wan, adupay nga may ti i-deliver mi kinilulom. Sige, Lola. O sarum taon ti bisikleta mapan mangitulog, apo. Wen, Lola. Mapan kun to itulod inton madamdama. Agdigo sa klabiit. Sige, apo. Umuna ako na rumwar. Amangan numatiktikanan ni Lulom nga agur-uray iti tricycle. Sige, Lola. Agan-anad kayo. Kastamat ken ka, apo. George, kung namlata ka di kanya kon Irene. Ha? Amom, nakapimpintas ka. Sana bagay kan kadagla ko iti sida. Prutas kanat nateng. Ha? Diretsun kan. Nabayagan nga gusto akin ka. Kano umanugot ka ang makikalay sa kanya. Agbalinto anarang ay ti panagbiag mo. Agraman si bubo kala pamilya. Sir. Sir ko namanan. George kunakmet. George tayawag mo kanya. Ikatay muntisar. Tapno na samsam itadenggan. Kwa. Hawan niya. Umanugot ka iti bagbaga, Irene. Anya, imbaga na ti kastakan ka, apo? Wan, Lola. Naklang atak nga ron. Naglukon tayo ta, George. Lumakayan. Dinto ta, 20 lati taon mau. Arig nakit amamon day jay. Napintas ka ngamin manang. Iso nakayawan ken ka day jay ala kay George. Ha? Kat, anya ngay matiin sungbat mo kan kwa na, apo. Imbagak nga awan pa iti panunot ko ti kas di abanag, Lola. Mosto lao na tinsungbat mo, apo. Ubing ka pa tapno sumrag ka iti kasta nga estado ti panagbiag. Ang pampanunutag tinaibaga na, Lolo. Nga anya, apaw. Ano makikalay sa akin ko na? Agbalin anarang ay tibiyag tayo. Mamati akabailan ng aramidan dayta. Ngamin, baknang dayja alakay. Numan nugot ka iti kayat na. Ibagam, ikan na dalolo kan lola iti dakkal abalay. Kan ikan na matan iti pagpuunan da para iti grocery kan bagasan. Ay, Joyce. Anya ka din dayta nga ibang. Sana na saya tarabak dayta, Joyce. Apaw. Kat no isumot mismo tinang ibaga? Saan ka di, Lolo? Kan may sa, nukas taman bilang, o di pabor ka da tayo.
Matulungan kayo pa'y nga aglako. Panag ko nakatusto ni ading ko, lolo, lola. Ha? Anya, sa anak tumatan nga aglako iti sida, prutas ken natnatang. Kan, makaadalak tumatan iti kolehiyo. Ay, di mo ibaga nga manugot kay tiket dayjay at George apawk. Kino dayo lang dayjay at tao dito'y lugar tayaw. Di mo pa yan mamuunay. Husto dil ulom apaw. Kan maysa, saan ang mabaleng ang makikalay sa ka iti maysa tao. Tapnulaang makalungaw ka iti kinarikat ti biyag. Sagrado ti kalay sa apaw. Lola, blessing daytoyen kada tayo. Iso apanag ko na, kitjakon paluspusan pa'y. Anya ti pampanunutan, nakapimpintas unay amisis ko. Kuwang amin, George. Tiamok ngamin kat makalawas ta lang dito eh. Ang dandanin makabulan ta. Kaano ka diti pa nagsublita ijay lugar ni? Santan nga agsubli ijay lugar yo, Irene. Anya? Dito itan nga agnaid. Apay, anya pilat biro ka ma? Dakal ka napintas mo to'y balay ko dito eh. Ang saan nga amo da lolo kan lola adito'y tan nga agnaan. Makalawas lang ang timpakadam. O di, baga mo kada ko ada saan tan nga agsubli ijay. Ha? Awaga mi da. Adamat cellphone mo. Kan may saan mo ida na panunutan. Anya ti kayat mo asawan, George? Yamin inikak idan iti balay kan pagbiyagan da iti probinsya. Agraman ti kabsat mo. Inikak iti dakkel agatad. Umanay madayjayan nga aramatan na aginggat makaturpos iti kolehiyo. Sobra pa'y dayjayan na. Isosyak lang ang tirumpang nga si kasumita. Kayat ko kumamat ti agadal iti kolehiyo. Ngamin, arapang ap kumati makatulpos iti panagadal ko. Baya mo na ita adal-adal. Baknang kan. Amin na kwarta kat kwarta matan. Amin na kinabaknang ko kat kinabaknang mo matan. Oh, kanya pa ilati biro ka na. Di mo't ko na kasyak lang ti asikaswam. Syak lang. Awanan sa bali. Nawatam. Oh, Lola, apa yan? Nakaad-adayumat ti nakaiturungan ti imatang yo. Mangan kayo na. Eh, wen nga ron bakit? Mangan kan. Lumamisin ti makan. Kaya nung nagimas tinluto ni Joyce. Brahman na, bakit? Malagip ko ngamin ni Irene. Apay ni Irene? Ay, kasano, kat nakaad-adayumatan ti ayan na. Makapaikaw ang ti kaawan na dito ibalay. Awan marami dan tayo, bakit? Nga main, adan asawa ti apo ko ta. Ang apay nga taan niya, Lolo, Lola. Apay ang nagbaliw ti desisyon ni Manong George. Apay akinay kayat na matantin madayo dito'y lugar tayo. Napanunot ko matanday ta, Joyce apo. Ay, sana tila pampanunutan yung aglula. Amangan met no adda baroan negosyo na ijay. Isunga ijayan ti pagnagdanda. Ikararag tayo latan. Asapay kuma. Tawan tagbalin na parikot kadakwada nga gasawa. Nang runa ka ni Irene. Dakal a sakripisyo tinaramid na. Tapno mayaon ti pamilya tayaw iti kinarigat ti biyan. Makabanog matagbiyahe. Nakadadayumat ngamin dagi a birthday party. Okay lang. Ngamin, nakaragragsak dagi ti tattao ijay. Nang rona ti amigom ani Mark.
Nabayag ka din nga amigom ni Mark, George? Isumot lagayam akaslad di mo pa'y kaya tagawit. Isumot lagay makatawa ka akatawa tunggal ada ibaga ni Mark. Ngamin, gusto ka kan kuana. George? Sayat ka, babae. Sana rumpang akasetin pakita, Mijay. Rumpang nalangan nagbalin ka kumamat apormal ka nagiti bisita. George, jak mat kayat nga da maibagada kanya. Iso anak ti sabayak laang mat kadagiti amigom kan amigam iti party. Anay ko. Agrason ka pa'y laeng. Tinungpanak na pulang iti day jabanak. Wan! Ngamin! Diyak ka tinaramin mo. Kan ti panagsusubat mo kanya. George! Manipot ita. Ikan ni Kuyog Apulos iti papanag. Agtalinad kalangan iti balay. Hello, Manang Irene. Imbag man ta naka-video call ka ita? Kumusta ka matan? Awan ngamin ni George. Iso aginon dawayak matanti mawag kada kayo babaan iti video call. Nay, apay ngay apaw. Saan ka kati amabalin nga umawag kada kamay no adda dita ni George? Lola Linda. Manang Irene, apay, anya ka din ti mapaspasamakin ka. Agsangit ka matan. Huwag nga agpaiso apaw. Apay, adda ka di parikot kiti George. Sobra seloso ni George, Lola. Di kaya't nakatiso lang tas si kasuag. Di na kaya't ang makisarita ang iti uray asino ang lalaki. Saan lang nga dahita kumabil pa Anya. Nukas tamat lagayam, di panawa mo ni Manong George, Manang. Di ka agbalin a martir, iti puder na. Joyce, ading ko. Nukas na kumala ang kalakatimang panaw kan kuana. Inaramid kon. Apaw. Manang, Saan mat ngamin ang mabalin abas na panawaklatan? Nagkalaysa kami. Agasawa kami kini George. Kan may sa atun tinaitad na kada kayo. Anay ko. Apay ako mabil ka ngay George. Awan matang mo kabasol ko Di mo't ko na kanodak diti balay. Ket awan sa balay nga sikaswan no saan lasyak. Anya ka ka di, George. Asa si kaswan ka mata. Anya pa'y lang tigayat mo, Apay nga ro tadi ka na sangputan itay diti balay. Sa dino tinapanam. Adak lang itilikod ti balay. Napanak nagsibog ka dagiti masetas. Ulbod! Anay ko. Gusto ko mamatan, George. Masaksakitan. Kunwari, mapagkaagsibog iti mula. Ngam kinapudno na, pagpatpacharming ka iti lalaki. Apay aya, kasta ka. Nakarugrog iti panunot mo. Ang taltalin na adak lang arudan dito'y balay. Kasta pa'y lang ti bagam kanya. Sumayat ka ngamin. Sana po dodaytan. Sika lang ti lalaki iti biyag ko. Parehas mo matlang dagiti dua nagbalin nga asawa. Kaya't mo asawan at dan asawam. What? Ngami di tayo. Ita, awantan. Apay nga inlimad mo kanyag day tabanag, George. Saan mat ka na napatag day tabanag? Ngamin, napatagkan ka ket kwarta. Inlakom ti bagim kanya. Tapno makaaon kayo iti kinarigat. Sana ya? George. Ket ga po taginatang kan. Aramidem aming ay bagat. Anay ko, Timasmasan. Masaksakitan na, George. Sumubat ka! Anay ko. Juan, George. Basta. Ala, nagdigos ka. Puerta ka. Pimanaw manan ni George. Diyak amuno ka ano manan ti panagsublina. Kalpasan ti panangusar. Kan panangkabkabil na kanya.
Pinanawan naklat na nakaslawan ang yaman na. Tiawan ng vine na George. Impupok nakmatan dito'y balay. Nakalakamin arwangan kan tawa. Talaga adi na kaya't aparwaran uray iti arubayan lang ti balay. Inala na pa iti cellphone ko. Jakla ko man nakikalkalay sa kankuana. Saan la ko man? Ma'am Irene! Kasano ka nakastrict dito eh? Katno nakalakmat amin arwangan. Ay, kwa ma'am. Imbilin na kangamin ni Sir George kanya. Iso tinangtib iti duplicate ti susi ti Mindor. Kasta ka di? Win ma'am. Nabayag ka din nga agpapaay ni George Crispin. Win ma'am. Sa nga pulo mo tinatawon ti kadak yung kwa na. No kasta. Kabisado mo ti ugali na. Kan amom ti may papan iti duwa nga imo na nga asawa na. Ha? Ay, Ma'am Irene. Amom kaya man ti may papangkadak-wadak. Kaamamok lang, Crispin. Naibagamot lang ni George kanya. Ay, saus. Sana rumbang nga nakikalay saka ka ni Sir George, Ma'am Irene. Crispin. Naulpait ni Sir George. Grabe ti kinasiluso na. Iso nga... Nga niya, Crispin. Ituloy mo ti bagbagamay. Ay, ma'am. Pinatay na dagiti duwa nagbalin nga asawa na. Gapoy ti nalabos a kinasiluso na. Anya. Pudno ka din ay tangay bagbagama, Crispin. Bun, ma'am. Kinapudno na. Ingkali na dagiti duwa babae ti likuran ti balay na. Katsi ka. Kasabwat na kakadagiti krimen nga inaramid na. Saan, ma'am? Saan? Driver king gardinero aklang di tao. At dadagiti tao ang mga aramid kadagita. Diyos ko. Ang mga nupati siya kat iraman na apatayan. Dahita ka nga ron. Iso arumbang lang apumanaw kayo di tao. Sakbaya makasubli ni Sir George. Maglipas ka, sakbaya maladaw ti amay. Ang kasano, anya ti aramida. Sigurado ang mabirukan nak noglibasak. Kan may isa, amunan no sa dino ti ayan ti pamilya. Tulungan na ko Crispin, pangasim. Pag tinulungan ta ti amin, itikas na, makapanautan dito eh. Ag-report ta kadagiti pulis. Irene! Irene! Sa dinutayan mo! Irene! Crispin! Sa dinutayan mo! Dagiti awanan bain. Sa dino nga tan tinapnapanan ta. Kaya't dansa manan ti makaraman kanyak. Ayop day jaya Crispin. Nagtalakakan ko anak. Ng plano ng sapay nga agawin ti asawa. Crispin! Irene! Sa dino ti ayan nyo. Rumor kayo! George Montenegro? Sino kayo? Pulis kami. Arestado ka. Kapoy ti reklamo ti asawa kan driver mo. May papankan ka. Sumurot kay Jepresinto as itatalugan. No di mo kaya't nga dadaka sa mapasama kan ka. Dagit ti awan ng pain. Sana ka sumurot ka na kayo. Di ka masinig ka, Jack. Saan? Lola, apay akasla naliday kayo? Ay, kasano, kat madanagan una yan kinimanang mo, apo. Manumot tinalawas, asan ay mauawag. Ay, huwag nga rod, Lola. Kanayon kong awagan, ng out of coverage mo ti cellphone na. Saan pa'y kid din nga agring no awagak ti number na. Ay, Diyos ko, tarabayong kumati apo ko. Sapay kumatawan da kasana pasama kan kwa na. Ang mga nuan yan, di naramid na dyan, George, kinimanang mo. Iyad adayong ko, Diyos ko. Kaasimot ni manang ko. Lola, ha? Irene na po. Manang Irene? Awanan ni George, Lola. Natayan. Anya? Anya. Apay. Anya tinapasama ka po.
Inimbitaran dagiti pulis tapno sumurot iti presinto. Ngam imbes a sumurot, saan? Takinuptel na ti bukod na abiyang, babaan iti panang paltog na iti ulo na. Anya? Ay, Diyos ko. Aguray ka. Kasanuan na pasamak ti kasta, apaw. Anya launay ti basol na. Aping nga dapulays. Kanapay akinuttel na ti bukod na abiyang. Dumngag kayo ta isalaysay ko ti amin, Lola. Ang amsakbay na. Kayat ko nga ibaga kada kayo. Adakkel unay ti panagyaman ko iti Diyos. Ngamin, uray nagbidutak kadagiti desisyon ko. Nang runa unay iti panakikalaisak ni George. Di nak binaybayan. Tinarabay nak ti Diyos. Amakaruk at iti ima dayjay a kriminal.